Image Paodam yang tabiri basungbo yumnam Anuradha Debine kono no krumzari. Hauzek maroi bapauda Taramaturak Suba Manipur Film Award Manipur 2023 ngasi lanthokrai. Organic farming gi haba amasembada lomising na thawayogi haina PWD Minister na haikre. Amasung Khongjom degi Yapapausem Governor Anusuya Wikina pirakle. Hauzek pausano ne pizari. Thauna Manipurna Film Forum Manipur Khusam Naraga Sinduna Lanthokpa Taramatoi Suba Manipur Film Award Manipur 2023 ngase Kaksang Dramatic Union ge auditorium de Lanthokrai. Film Award Lanthokpage Haudopage Tharanda Manipur lenga ke hal and IPR Minister Dr. Sapam Ranjana Thoiba Mitung Manipur State Pollution Control Board ke Chairman Chu Oriba Wabagai Assembly Constituency ke MLA Dr. Usam Devena Akanaba Mitung Loinada Film Forum Manipur ge Chairman L Surjakanda Amadi Festival Director so Oriba Thauna ge President Wanyale Chandana Tharamapusang Oina Sarugaki Ngasi Lanthokiba Award Singe Manungda Chayi Asigi Oina Lifetime Award Sing Maipak Sanahal Manipuri Jagoi Isai Lifetime Mana 2023 na Jingmairong Kongnang Karaktage Nangmairapam Manglem Babu Neta Irabot Lilaroy Lifetime Mana Sumang Lila 2023 da Kaksang Dagi Thingnam Biramangol Amadi Neta Irabot Lilaroy Lifetime Mana Manipuri Cinema 2023 da Nongmaipung Impal Dage Producer Director Lyricist Chandam Samcharanda Kusinake Special Award Singda Special Jury Award Amadi Special Mention Award Mathang Sinna Tangkonta Film Paichon Ge Producer Julia Ramrod Amadi Rongmei Film Larian Ge Producer Step Allies Abai Golmeida Kusinake Best Costume da Aigi Nupi Tamnalai Film Ge Bimol Amadi Best Makeup da Miyangi Wangmadasu Film Ge P Priya da Kusinake Best All Artist na Asingba Idal Film Ge Lamngan Bida Best Lyricist da Aigi Nupi Tamnalai Film Ge Umangna Ekwige Tawaine Haina Mayekta Ozit Babu Ningthauza Kusinake Best Playback Singer Female da Akamba Nachom Film Ge Isai Maral Leitaba Pirangi Saichapi X Pusparanida Aduga Best Playback Singer Male da Taxi da Thoibi Film Ge Isai Pamjaruba Thamogi Saichapa Sori Sanjam da Kusinake Best Music Director da Aigi Nupi Tamnalai Film Ge Rahul Blue da Aduga Best Background Score da Kulaksa Film Ge Tenau SD da Best Autobiography da Awaiba Mapu Film Ge Bali Ningthauzam da Kusinake Award Lanthopagi Tharamba Ase Hauzek Sumakatana Chatari I'm talented and brilliant performance. Say he could get a performance whether in terms of costume, dance movements, facial expression, body language. Say he could get I don't know, ma'am. See, I'm the noisy. I say, Louisville, I say, the Louisville, The Alliance for Development Manipur Adam Kaksang Nisinduna World Earth Day celebration and launching a 5 months mega Yasi campaign ge Tarongasi Anganching Eco Park Kaksang the Pangthokre April Tangkuni Toidage September ge Tangkun Matoi Power Satakadaba campaign Amade Art Day celebration Tharamda Hawam Rosita IAS Secretary Fishery and Special Secretary Health and FW and Project Director Marks Dr. T. Brajakumar Singh, Deputy Director, Directorate of Environment and Climate Change, D.L. Zoykumar Singh, MD Thangsam Agro Industry Private Limited, Amadi Special Invitee, Valentina Ilangbam, Brand Ambassador, Chief Minister's Green Manipur Mission, Daisuke Leading Oike. Adamge President Dilip Kretina, Tharamapu Oike, 5 months mega ESC campaign ge, launch Kaksinge Kwaidege, Anisuba Sahi Yamlaba, Madi Education is Ketrimayum Mongol Natauke.
Paodam ge Secretary Sujit Kreti Mayumna keynote address piki tharong ge mangoinana u thabagi tharom amasu pangthoki Special Social and Environment Street Play Angan Sing Masaikon Kauba Phamba Kumai amasu utki Play Khetri Sana Sawani Ibani Direction Library Theatre Kaksange Director Amade Secretary Utangkoma Nauren Mapiraga Theatre Asage Artist na Sanakibani Organic Farming ge half ama Oinaba Lomi Singna Thawai Yawi Haina PWD Minister K Govindas na Pogdokre Wafama Singa Se Visnupur Assembly Constituency ge Manung Chana Organic Farming Producers Cooperative Society Kwai Ngakpigani Kwak Sipaina Sinba New Life Foundation Moirangna sponsor Taudana Sinba Cow Distribution ge Tharongi Chief Guest ge Waralda Haikibani Farming for a Better Future Haibathimda Pangthokiba Tharambaduda Nacho Zilla Parishad Member T.S. Dilip New Life Foundation ge Secretary Dr. Pisab Likmabam PRDA ge Secretary Al Suranzoy Saduk Yakiba Kalonana Beneficiary Mangada Sanching Kusinaki Makatana Minister Govindas Nampongdorakpada Lamdam Masida Cancer Nabagi Sang Wangkhalakliba Asi Maru Aina Manang Masingda Pesticide Amadi Ate Fertilizer Season Abana Oidakli Masitinganaba Organic Tabak Asi Paikatpani Haiki Hani Hani Ahalaman Singma Toina Hana Nabi Havi Thailand Bapo Singa Mahau Siga Hazuki Mahau Kedi Nestle Olactava Unnatural over Perkitina could appear functions in their pussy, kind of salaka. Aduna, Umsi Mayam in the William 39 degree of Yawam. Now, William Yam Sava, Pussy. Aduna, we Perkiti can see Kairapa. Manipur ki Governor Anashia Wikina Hayang April Gitang Kulumdoi Kongzom Dena Lakpada Manipur ki Mianda ya proposal Piragle Maki Pausal da Palibade Kongzom de Haiba Tharamsi Jay Kudingi April Gitang Kulumdoi da Imalebang Manipur Gidamakta Tawana Ponta Pikraba Lamdam Siki Ipa Ipusing Muning Singduna Pangtopani Numisida Anglo Manipuri War 1891 da Kongzom Lanpamda Lanteng Nakiba Atawasing Ikai Kamna Wale Numisina Lakpada Manipur Miam the Year proposal Pijari Amade Kongzom Degi Tharom Mai Papa Wairasano Haidi Lesson Masanipan Marupatrama Toge Anglo Manipuri Warda Nongsop Seltzer Kalamge Maikege Sarukama Oina Laimadon Singe Lanpam Singda Manipur Ningtaba Ngangnaba Matwai Thakraba Atawusinge Mapamda Justice Committee on Anglo Manipuri War 1891 Sinduna Leishu Katpage Tharam Bisna Bobazada Leba Yangoi Ningtau Community Hall the Pangtokre, Manipur Gining Tampa Ngangnaba Marebak Mazati Gidamba Tawai Kakraba Atawasingi, Mamida Leishukat Pagaloinana, Makoina Pamzarapa Amadi, Lamdam Asigi, Apun Bagi Saktam Ngangnaba Loramba Todang Singi, Matanga Wanganki. Taramatuka Marilenana Justice Committee Chairman Aise, Iboton B. Komana, Pongdorapada, Lisang Sanipa Marapudra Matoigi, Lanpamda, Manipur British na Maike Omda Landarapada, Maikei Anige, Lanpamge Memorandum Laikre Adubo, Walhok Riba, Laimatakta, Somna Kiba Lanpamba Asige, Chapsaba Memorial Ama, Lenganga Sabinaba, Wapam Pongdoraki. Ngasigi Haikalakatke, Tarampa Aduda, Laikidaba, Atobasinge, Imung Manung Amadi, Lokeage, latest Sarugaki. Assam State ke Hosai District ke Kake 1 da Atopazati Amada Yumpanduna Lebi Yumnam Priya Devi Jay Kunmari Apopa Y Nisikanta Singha Lepamna Kake Kring Kring Hosaina Ngaranka Ehinda Yamna Chinganingai Oiba Monda Sirimbadagi World Meeting Council WMC ke Timma Amana Sangsinduna Yangsang Kre Haide Priyana Sahi Amagi Mamangda Hemanta Bordoloi Jahi Kuntaruk Apopa Mahendra Bordoloi Kake 1 under police station Kake Hosai Assam da Luhongtuna Lerkibane Haidi Bordoloi ki family na Atopatagi Otpatagi Priya Sibani Haina Priya gi family na Haidi Maga Si Thori Yalaga Lairamba Thingnabadagi Manang Napa Hospital da Pokatpani Haidi Priyage Haksakta Dapongkia Ama Leremi Masinatapati Bordoloi ki family na Otpadagi Shivani Haidi Priya Asigi Asiba Haksang postmortem Taunaba Kaki police na Bugesori
Pukanani BP Civil Hospital Nagaonda Pukhatkre. Thodosaga Mari Lenana case Amasu Kaki Police Station locally, Missy Asagi Matanga legal ge over Toya Batabak Togani Haina, ASP Hosai Sorokutana Pondopagaloina, Jose Priagi, Makubo, Mahendra, Manembo, Police Custody that Tandra, Wang Pong Saturday. Tadosagi Matanga Wall Meeting Council WMC Hosai District is an Secretary Karampa Ibom Chana, Ekogi Mete Chanura Amabo Apidana Happy Basiam Nanuite, Masi Ekogi Petri with the Lady Bam Mete Kudina Kandem Tokam to E. Lunana, Miata Sidas and Nervison legal gay over Charak Bibi Hina Pondoragli. Kangpopi Forest Division Forest Department, Manipur Amati Department of Forestry and Environment and Science, Manipur University and Inapuna Sinduna, consultative workshop on ecological restoration of Kobru Hill Haiba Nomagi Oiba workshop Ama IIT Mantri Provida Pangthokre. Strengthening of the landscape and the improvement of state quality for healthy soil, reintroduction and recovery of native forest species and the sources of the species for reforestation, rejuvenation of water bodies and sustainable management, people's participation and community engagement for ecological restoration, Amadi, challenge of mitigation and adaptation of climate change, Haiba Team Station and Itona, workshop at the Pangtoke. Chief guest Soina Saruga Kiba, Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Longsam Zoikumana Haikibada, Kobru Ase Yamnamaru Eva Mapamba Amani, Kobru Ase Aikwiga, Tanaba Sugya Yararo Daba Mapamne, Adubo Laibakti Badi Mir Karana, Jing Asibo Kotologa Popi Pambi, Tazinba, Lame Tabana Jingba, Gya Tauduna, Sing Asibo Mangale. Tainadi Mapam Kyada, Loki Ishin Kya, Laidami, Maka Kyagi, Sanga, Upambi Kya, Orchid Kya, Horami, Adubo, Laibakti Matamba Adu the Lenamba Pazaraba Adu Hosaki Uwa Pangre. Ngasidi biodiversity mangsalakpa sanga kaya mutkiba asi miyoibana sinbangagtani reserve forest ekoina ningthana ngaksanba matautai Manipur asi hill estate amane lamai chakpana forest area mangta halai poppy plantation toba asana forest area yamna hanta hale Lenganga umanga yokase haiduna sangsilaba asida ekoipuna saruyamina se forest area koktopana mausagi khalda akaiba kaya piragle Deforestation asana marambo oidagai isange awaba mayong narakpa kai henna sagatpage masakama oire reserve forest yokhatpage pandamde hausego oiriba mausage khal kaitharagliba ase samthok labane Tharamaduda Conservator of Forest Manipur Forest Department RK Amarjana Guest of Honor Amadi Division Forest Officer Kangpopi Forest Division and Ganesh IFS na preside oina sarubyaki मतलब दरबार से अगर इधर हम लोग मणिपुर की जब फॉरेस्ट लोगों की बस है दरबारी रिजोल्यूशन से का 1913 इसी मास समापन तराव दो मसेगा यहाँ लाना लोगों की बड़ी जब फॉरेस्ट से हैंगा रिजर्व फॉरेस्ट है कोई सही इनक नंबर ले हैंगा रिजर्व फॉरेस्ट है 1913 का समय तो उतना दरबार के मतलब से का रिजोल्यूशन लोग सब लोगों की बचना मतलब मणिपुर ने इंडिया का तिल्लम मतुम कदी Indian Forest Act 1927 से सदा Lenga ki iskondo oibatana tana lenga ki iskonda phagatan se mission ta haudokiba andro assembly constituency ke manung chanba moirang purenda leidiba moirang purenda high iskonda oza masing suna leitabana lanai oza nektana mahiro sing laidik tambiri thawong asana iskonda ase lenga ki iskonda oidibra nataga private school onthok labra haibige wang hangna dagle Masagi matangda osatonya transfer torokpada school asage mahiroi mama mapa amadi school management and development committee da pendaba phongdaragle asagumba charak asida thasage tang taratareta directorate of education s na order ma thoktuna school asida utilize ona lerakpa assistant graduate teacher amasu atopa school amada transfer tokre hairi Hiramasaga Mari Lenana Morang Purenta High School Management and Development Committee ke member KSH Aruna Iskunda Asi Masing Yamlaba Mahiro Singh Lairik Tamnaraktuna Metric Exam da Lenga ke Maingang Leba School Amani Skunda Asida Chief Minister and Biren Masamuna Iskunda Pagadanse Mission ke Scheme Pauba Haudo Kibane Adubo Lenga ke Apaba School Ohenduna Apaba Mahiroi Puthongnaba Pandanda Sangat Chagalebe Iskunda Asi
ngasidi lengak masamangna mirai biraba school la ama haibadu oire lepham thopa oza nanti sing staff masing suna leitabagi mathakta chakidar phawa thambidri haina lengak ta pendaba phongdarakle aruna makata na class 1 dagi 10 ta phawa leiba school da asada hosang mahiroi chatrok hena mahitamle school na masake oja mari aduga utilize torapa oza taramani na karamna mahiroi singa asalai takpi gadori bano haina so wang hanglakle school na sada lengang na tharakpa oza singna mahiroi singa laidik takpiba ngamdabana committee asina oza taranipan lanai ona neglaka laidik tambiri hirambasida lengang na atubada mieng changwituna school asage award apal sing mengkhat pio haina committee asage maike dege lenga ki puning chanchalakle primary to high school da leiriba satra punna 600 satrani sigi satrasi takpi tambiri ni masi hujusik leiriba education department adu khandana yengbiu sat class 1 degi na 10 phawda leiriba satra su ama satrasi oza tara nipan sigi manungda amu oza tara mari amadi utilize da leiribne utilize da leir oza mari khak permanent oina leibiri bani aduga sumai tawra khoi school je yang wana salai sigi mathak sidai dangarang sumaina ikan khangudana yam khandadaba wakan khandadaba mongda education department sumaina ozama transfer tawgiu se yam haningai leitana akhoi nungai taba school gi maikai digi development committee gi maikai digi nungai taba phongdok seri Sana Athletes Organization Saukak Singh Sinduna ngasi kaksang wadi sanapati lekai da sauge executive committee meeting kalunana sanarishing opage tharamama pangthokre ngasi ki tharam da sana athlete organization ke ex president Paodam advisory board ke member M Singh advisory board member Y Ibuchau amadi sauge president P Godadharna das ke member sing oike tharam asida handa pangthokiba Sana Cup 2023 ke winner oikraba sauge players sing DSA Trophy da runner-up ta kraba player sing amadi official sing yauna London da tournament yawa sakadariba Padmaratna English School ge football team ge player Ronit Singh Botaramna opakalona sauge Mike dege tracksuit sing khudon tamke hayeng dege horaga numit tarani chupna moregi ima kundong lairembi harauba chathakadariba asida Lining Thau Sanamahi Puya Santok Lop Morena ngasi haraubumgi sanglenta amate akoibagi mapam sing sit sangbagi thabak chathakre Jammu Amsung Kashmir ke Rajouri amasung Pune district ke ngamkhai ge line of control LOC da oiriba security ke phibam ngase director general of border security forces BSF SL 1000 yang singkre mahana DCP Dilbag Singh amasung Rajouri amate Pune da leiba CRPF ke commander sangasu unaduna security ke matagda khana ke haire nominee ke khongsada lagleba BSF ke DG na Rajouri amade Pune district singda leiba defense location satna BSF ke overall deployment singe matangda suyeng singke DC 1000 bo BSF ADG PB Ramasastri IG DK Bora Senior Police amasung CRPF official singna haraute hamna okay haire hausa garibada maroiba pau omane pizari Taramaturak Suba Manipur Film Award Manipur 2023 ngasilang thokrai Organic farming gi haba amasembada lomising thwa yogi haina PWD minister na high grade amasung khongjom degi yapapawseng governor Anusuya Wikina pirakle Image Paodam ngajagide matang sadaloi jare meng tabiri besengbo abakahana kurumjare